Misambula na wekanda na ndoba tatong may nanondangona ni Vakikeli na Radio Fiji 1 na Domoiviti kay na FBC TV ang tabaw binibina kay nanondangonongo ni Rosatiko na nondabulangi milika na ulumatua kay Chosea Tokoni Roy Bagalisilesi may na Fiji Council of Social Services Rabing Rabitiko and nondabanua. Rosambula binaka na turang marama biokan. Boleh binaka turang nito. Ini yang dapat matagal. Naka mitag butong mandangan na vital na ngono boro tigonggo. Pero nindo mandangan na ibo madalararamba. Membaleta na tambana onro mata tigmay en nandangon ni vital no en nandangongo. Ina bale matagali kiro wambula taltinga bir na via kanir barong tigmay na besaviti. Pakatalaki na bir rasya matigmay en retiale alo en single binaka ni kuwa. Kali na babin binaka. Kiro wambula taltinga na besaviti. Watulu taltunga na bimbure tambu no bonua binaballe bunang karabitabi binaballe buna patun telinga tigmai muni suli tignum ningo na muni na barong tigmai na single binakani kuwa na Fiji Council of Social Services nga matangali ando na songo taunda ko ni matin itu ulmoto ni songo taunda ko ni matin itu no bonua tekbo koya en anduan na rukuni buni mango maimba en ambakitini kedio limsang bulkabitu me ba matin itu teko koya isuba na bagitin ke dia ono sang bulkandua kire na kito mando koya me ulmatu ni song ton takuni nondo matin itu nondo bonu oya me na bagitin ke dia ono sang bulkandua gitu mo koya me da pati ko ngon kintu bitalo tikinong ko kasi di tinganga tinga kito tingango na bola we manu road na kelkel bola na kelkel limbasi na iwe manu road tikatalan itu bola may nasas pakarama na rong ibunda may lotaka. Naka nita gini sana matatiti ko na tambani nondo tubing karabi na tambanon ko na Fiji Council of Social Services. Kero ni sato sariti ko na namuni namunro ko madal en nabuni tukun ro na biyo sa itiko bir na kandarin do batong mena nondangunong ko. Vinabale matangali na single ni ko bida sarati ko na leonino ke kiro ko tapatik me kekirau. Koya kiro na binakata mi kiro may deura kasi kiro mi talo da katiko na single bendendai membala tatinga na Fiji Council of Social Services bata ke non itabi o koya non to bonua bakata laki non itabi bi irna we kanda era tiko ngamena koro bi era lewe tiko ni non de tiko kito nemba ki samba kon sa bakata tango na kana tiko mai sakali butiko na babini binaka kiro ndo no kitundong ali kina kitundong ni babini binaka bi irna leoni di cosas District Council of Social Services. Meono le subo telemanda na itu butu membelatan Fiji Council of Social Services. Oke ulma tu ni songo tondok ni mati ni tu non bonua. Kena bol baka usadi urako titi ko maidake. Oke kilai baka mati ni tu me baka no itabi. Oke kilai ba mati ni tu me baka no itabi en lawa tu ni mati ni tu National Disaster Management Act ni ambaki tini ke dio sangabul kawalu no itabi oke rua tiko nga na songo tonto ko ni matin itu rolewe na tiko na seru tiko rawe na yabutu ya kini keruangan na Red Cross na kubulatin tamu o koya kile burbur todo ko mempakano na itai o koya na ngonindo na lenga tumbukoso inonda banua ulmatu tiko na Fiji Council of Social Services o raw meron na ba ite bitiki raw siro na ba kaya rengi tiki raw na ngoni lenga tumbukoso meron na Takaba na takaka ni bibueti, siro na takaba tikon takaka ni bibaliledi, ngon indo na lenga tumbukoso. Lenga tumbukoso ko matanggali bakatalaki na bikum niya na batong dalinga ting maya na singili ni kuwa, lenga tumbukoso kwenda tukuna tu ni baita biting banga kina se baka idurin banga na bukin bibisaw ni raki, na dangi lamba, na walubu, na dangi toko bukin baka, na woloka kwaya bakatalaki na kwaya baka idorang enda tukuni tu ni man-made baka tan pangana tamata na roni tiko ya papa lambeka se ndombeka na wobiri yambeka rowoka ke tiko be na lenga tumbukoso yani ya ndo na lenga tumbukoso tu baka ron Fiji Council of Social Services baka talaki na be ira na kena lingni bingarabe na dikosas merana baka lele da serna da kabanon radaka ngona ni ndo na lenga tumbukoso. Naka nawali usar na ipo madala nita gini sana matatati ko na itukutuku beira na biki mindino kandaran do bata to mai
ngauna boro tikungu. Kera ni sa to sari tikuna bitan lo ke sotal ni tukutuku ndo na biba kuria me semati tinga na utu ni bingarabi ni tambano. Ina bale matangali. Na bakausa pa madalo chimay dake, chiko na Fiji Council of Social Services, sangay tiko na kena lingi ni bingarabi. Nangonongo kito bakang bulan-bulan taktalamay na DCOSs, na DCOSs na District Council of Social Services. Nangono kinto beba sekitiki nongo, sabi tini bakatati ko na ni DCOS, era DCOSs nondo punua, na waswasi lama ti kortona olami, era oka ketiki no ertona na era bai tiko bunua untuk bakota kai alami ya moni wabungo walu kota ya ni bakaki iserua ya eroka ke lami sanga ti kortona waswasi lama ngo bikin tona tingo lama suba ti kortona waswasi na sinu ga ti kotelenga ortona ngarabati kuna tolna sana bikin to telebu rewa bata kina sana bakoturango ni tasiri ortona no sori dikos koya kortona waswasi lama sanga ti kortona lingani bingkara na dikos manasa sabakara ti kon dikos minanronga ti kuna dikos nandi ti kuna dikos lotoka dikos mba dikos tabua kena dikos raki mana boliku sanga ti kumete bute kitika ini na dikos mbua nongon korto ti ko ebida na kena tambangone era musi ti ko non robonua erto ti bakatingon na bibaka lele di bakatalakina na daka membaleta na kena senga titiko na toko na kini sana bakaturango daka ni tambua aya berto maimbua tiko mai sabu na sabu dikos bakatalakina berto na kan to mai madwata Naka na wali besar na ibu madal ya ke bakai senga ni tiko na tambana ibu na buno era siama to mandanga kine na ngunungo ni simber ni ngaindo tiken Binabole matanggali. Kito nongonongo ke pakai rawa ni rabi tar may bol bambota ni sati ko weekend to dok na telefoni biko ya kiro ni rabi tar may bol na namba na diwa bitu ono sebawalu diwa bitu ono sebawalu bakatalaki na berto mesa sepakaran na tul na diwa ruanan dua batekina liman dua tol na diwa, ronan dua, liman dua na namba mesa sebakarama tanggali. Na wali kimro na biokani diri mina melando mandana vingula galek ni berni na baku dital tingo na vital no na ngona boro taki nanda ngona ni baki keli and radio Fiji wana ndo muiviti kena FBC TV. Nandang una tiko ni baki keli na radio Fiji wana ndo muiviti kena FBC TV. Romay nanda bulang iti ko milika na ulamatua ke Chosaya Tokoni Roy Bogalislesi may na Fiji Council of Social Services. Kimro na biyokan, karen ro ba kurita lamanda na namunro ipamadal. Pinabole matanggali bambot na sa pamadalo ti kumita kimembalata na DCOSs DCOSs mi na pamatalay takbir na wekai kirau wekanto to era semati kumaya na singilib ni ko oya era lewena o ira na ibe songko ratungan na binon de tiko na nda beseni tiko bakatala era rawan ira lewena na songko ni tambangone na songko ni ngito rakabi ser na songko pa kaning ngito volleyball ko ya era ni lewena mengo na dikos ke buka era lewena tiko rapato deling ting mana singilib ni ko era lewena tiko soni songko pa ko ya era nama kasira nguta tiko mbea kaswatala na buno merne lewena soni songko abambota na vidi kosas era ni rabi tartare ni kina membelate merlewena tikina na buno kedongo na vidi kosas dona di kos senge te bo tinga orto ne kanda to main viti loma yana nu turanga me bola orto senge indola tinga na vida na mada sawati sakali butina babin bina kabirto na dikos vida na ilulu ni vidi kosi viti lebor to angwala yani obalau merto ni te butakan na dikos mai obalau sakali butikin na babin binakan tikina ya abampo tena kiana pamatela ito dok membala tena dikos pati kiana
wa thapa mbia ndo tukunu tu nangai pa madala tikino na wekango cho me nangai pa madala kino kana tikina ya Managvale milik. Managvale nita. Na tomana tsinga na pamadala na buguni nito District Council of Social Services na dikose. Nango mbaka sabarta tu milik ay tinkalima tu thoko. Okla wambuta na kita mbaka na wekango me boglutu munisa ken katin kalima tingo orto na nunggu vale mena nakasalaka mekandavu. To ya buta ka batikar to na ovalau. Tomanda na mena menidaba na mbaki sauti. Keto mani butu ki viti levu to thoko kina. Bataki bono levu. Keto mani neto takete se neto lalau na mbaki ngo mikitungole na vianen lalai. Keto satu ya boro ya ovalau. Kabakatal kina mai kandavu na tikino na kasalaka. Na nito ito sa retal tengah na sana baturang walau sa tiko na isama na koro na indaliavu ka kito sa tiko na nito rai tiko kina sono buno kito sa mikina beokani bambo tanong ngo didia patake moala sa tiko na vital no eno bukini dikos eno buku mengani so mekrna bataron tuk seda bambekana dikos endo mbektal ni song na dikos me bakangan na Fiji Council of Social Services ngo ya wata lengan vital no ya na tonda ko ni korlelevu to ya butaki na dikos men me basukumuni rabata men na wisong sengeno ira walanga era to ya bu sera register wakatal ka kino ira se kito baga to comeback or ira na community based organization ngo ka kino ira na song ni tambongone song ni tina kina marama kapkatalaki ni na sports club. Song ni gito. Tambah na tim ni volleyball, si tim ni rakambeka. Endo lubo nongo ne bunga na be program meron do kutata ka magindo sang na puno mendo lidingu kina nandomon. Se meliron kina nandomon se den kina loman. To yo betek kina na bata ni bitalano. Na dikos meron ni rangole bata mekina. Mate mendanga ni na kanto na kena usutule butiko na kena baku kota kena nonra ukeir bakeiras na ituke. Nindo na vono. Se wira era tiko bimelo ay nando na ituke. Na kena sampai ka pertanian na localization. May na kena sangay me baka toro ita kita kindo na vono. Na bata ni vital longo mer me vital no kina. Mer kako ni ramali le ser ka we vale bu se mer baka rarabi baka le bu ben na bi song me na tonda ko ni non ritu tiko. Endo na lalawan na kena to yebata kitiko na dikose. Para me so tiko kino irango segin diba ko ebira na leoni koro mer na tiko kina vida na nitu dikos era to me lewa na tiko vida na turag ni koro mata ni tikina kawo katal tsinga kina orto na nasi ni koro ketureda na kena buke na biba katoreda kita kena ndelibono na nonra me buke na kena sanga me bake bola taki bukan na nonra lalawa kaciko na nito program kero nangai bimbulong itu kini kina na kelana ni semper ni kero na dingin ko kero na setu wale si bito na program kakitu bibu kitiki na bitu gitu ke do talangan na bekando rong tu na bia bakan dita kiki na bir na bagorong itu kumai kapaki na bir na sar itu kumai sana kena do tukuni tu ni na NGO sonongon endo sangkata na matintu sana NGO sengin endo takata na matintu ketu bia bakala situ kuni tu gitu ya na nito taka kitu buno taka tiku na non taka bata na non rebuke na leoni bono blata ni leda bana singa ke mani matintu se development partners se NGO yang sanga kitinga na non ra bakatore taka na leoni bono kana pasambe ka pertanian na complementarity na uke na non taka bata ka ya buta gitu kan nitu bibuken ko na kana terena bata ni vital no era lakmo era itu gini tiko kena non resemati kena kivir ne vaklis mati tu na dius office na peace office ana non remei vital no tak satu kada non vital no tak na bibatar tak udah butal ngau sing ni biada kena na itu butu basatiko kita acknowledge tak ini satu kan itu butu karena na structure na itu butu na lomani itu tiko mure orto na turang ni kor Kwana vota ngo mimi va kangado takanga na structure ko sa chika. Isang ni may sangami varata na kana langa mimi may va kuko takanga mimi buke iranga na non tatama divenga revana nan ditu. Kelana
sa tsami malaptung pa madala sa nga na vika na kena na nabu ni kena may pagkandibir na bibata-batan vital nongo. Naka nawali besar ni pamadala to na ipo madala ndar ngoto to kana nandang nungko kemro na biokani do talamanda na dingu legaleka nimber ni to sar tiko na vital no nangu na boro taki no ndanga na tiko ni Vaki Kelly and Radio Fiji One and the Moiviti kena FBC TV. Nandang tiko ni Vaki Kelly and Radio Fiji One and the Moiviti kena FBC TV sana tosar to kana nanda vital no nang na boro tiko ngo kimro na biokani kero ni Vakurital mandani pamadal. Pinabalik matagal. Baba kuria nga na pamadalang bitan nyo cho na singlim ni ko. Tuto patangan ni tatalimbit ko somba kana tikini somba kana yimbe sarati ko sa kambao so tiko mbaka ngo na kena sangay tinga mer may dilibi. En yimbe ngo na kena sangay tinga na kena pabi nakatakiti ko na idodon dan bitikina meron ni rangwale mawir na we kanda simberati ko mai. Meron ni ramain dambe ati ko ser na tomana tinga na bingarabi. Ya na kena pamadala leka dondon dari nimbite membaleta na bingarabi kito da kabatiko nangonongo bida tiko na tampani bingarabi kito da kabatiko ipola tiko nito tambana ni livelihoods pamputan kay pamadala kino chona tikina ya tiko talenga na nito tambana ni research la research ngo kwarongalan kina nabi program to doko kwe tarekan dararam petikane research communications and training kaya bida tiko na ruot tiko na tambana lebo kito tikina nangonongo na livelihoods may baka una pamadala kina balaka na singilib ni kuwa yata na to manda tuilio na microfinance ebida tiko na program ko dito baka tiko na of course kongo en dua na program mbalabu oro ni kaya mbalabu ndondua tek buti ko kwa namba kitini kadio dio sambul kadiwa tek butaka tiko na matini tuwa dito may nangonea sulia kino kwa na biba kanduni beira na be song ko tonda kuni matini tu meradi di baka na microfinance ngo microfinance ngo operate kana tikinongo tek bunga na matini tu kwa nga misule be ira na be song tonda kuni matini tu meradi di baka kwa na waswasi loma asuli bona F course may nasa sabakara asuli bona Aglo West kiliti kinoko may microfinance West vida kina na bange ni be korar may tebu kina ti korto may budelebu may ra ti ko talangar to may nalawa tikor to may kandabu gay tikor to na Northern Projects may nabuli ko ya may tebu kina na bakitin ka dio sambul kadiwa riam bakito do kana mati tunga misule tikuna sende may bibukiti ko na kena buli na beni na kena bibukiti ko ni labet takin baka na ibola sumiti ko baka non rebondo sumiti ko na biso mi beir na takina kalau wadi na bakirunundol ko no sa siang ni may sulit ko na mati nitu na siende kondo ba ngoleti ko kaya na tambana ya kandara mo na barita ka may biir kita na bi microfinance institutions ko ra diditik menongona ya indua nga sangka may diditik ko menongona ya medabati ko ngo kalau wadi na bakirunundol ko no bidanan rendre may sotabi bakalilay kalau wadi na runundol ko no medabati ko ngono go se diditik nga na microfinance ni Fiji Council of Social Services nangonongo nito pakausapar ko ti may dakit ko nito tamba ni bingarabi may loto ka kung karab na sa sabakara ti kurto na wasi loma kito bingarabi ti kina nabuno ni bingarabi kubuta sarani kito tarasar ti kana sano na tasiri tarana sano rewa pakatalaki na sano baturango ti lebo wasi loma kidongo kito bingarabi kina nabi market na tolo ni sala may na suba kinosori kito bingarabi kina pakatalaki na biirer badi di bisnis lalay tok ngay bali ya na bala laysar na tambanan ni microfinance ko sa danati ko nung ko na livelihoods ya pakatalaki nito research ko ebida ti ko na program lele bara di ti may kina bambo te menang ipamadal kino chona tikina ya nagawaleva to manangawalin na nito program na lo ni livelihood kami wakiti kinandona nito project kakito bab na kikinawan na matintu lebo Australia na non rotobi bukiti ko may veroto na Australia na humanitarian partnership
Na vengaravi ngona kiana vengaravi na tambana ni humanitarian coordination sena nitu vengaravi na ngona ni vivakatokataki ni watindona tangilada sindona tangilamba. May tikolom ni livelihood ka may babu na talaga na kiana tusui na programo may na kiana focus nga na microfinance may sa to kay may livelihood. Okla ni bosa na livelihood okata na nondambula na visinga senga ni mbula bagay lawol nga kapakatal nga kina nondambula vale mbula ni vimalway siya na nondambula na lom nindo na singa na tamatan do tamsakani. Kami tiko kina to na programo na kami buketi ko kina na nito na vile sinumatintu na nito vivu kina non rabak sukumu ni na visong-song to kina matintu mendo bukia na song-song ni National Disaster Management Office na NDMO office. May ni tiko na lom ni livelihood kawa kami vaka sabaritakan ni senga ni wala artu sin ngarawalangan ng bulu bakay laban ngungo kartu malile taltinga na ng bulan ni vising ni vitamatayan do tamsakani. Ano buku nga ni botal na project ito ngarabitiko au bagambote ni kerona gay vital na tiko yan ni kerona gay wasesor tiko pamatalalay ni utingo yan na nguna mantangango na biya pagmatalabalaka na nandua ka na buku ni kana may sangay me taruvi na kana pakauti ko na itukutuku lasu kali babu na tiki nonra lomalang na leoni puno na ngone ni COVID-19 ko kito bukitu ko me verto na bubu ke me verto na ndone song me Amerika na International Republican Institute ka ada ni project na countering misinformations during COVID-19 no klani bunga sarni talon wa endara ni na vital no teknikwa na kana commission itukutuku udutu megaminduru ndoan retu ngametolisa sa mida wirtu kay satu nong na Facebook kana bi social media total kana batiti ngona dona program ko na kana karabi senada bambia kana ngoni sala metaru bikina na kana pandewe ni tukutuku lasungo na kana non sangenga na nondalin puno mera tingko mani tukutuku tundunu kana non rekilatal ngasi bina puno mer ko temikina ni tukutuku tundunu evidente kona nitu tampani vengara bertu bi begitu kina kartu bi begitu kina tikina ya ana programo lile begitu ngarabati ko kandua kwa kitu dito begitu ngon na public finance management project sena PFM project na kana valak ngona kana ngarabati ko na mbula bakela pun ni ndona matintu sana public finance na kana bakandiuti sana kana lorai na vakaya ngata kini lawan matintu me vakaya ngata kitu ko bakandun ka wakati ko na lo minini tu bengarabi ko na non rabaku ko ta kina lini ponwa me meralabeta ta kama ina ndo monra sing ni in a national level but na non rituk tala sa sub national level na lo mini program kitu ndora wakati kina na budget submission na non rambita ta kama ndo monra na buk ni tubutu bakela pun matintu bagambote ni sa ngarabitingo kakito kalau ngata bakalebu ni tegbu na bakingo itegbu ndono taltenga na tu program ko na kana sa tegbu talsinga na lore ni mbola bagay labin matintu medo menongonongo kito sa dawirita ki viti na kana waksa komuni tuktuku karsa baku talanga na non rabaku tutuna lin bono kina be divisional commissioners ana be division ka lebiti takin na numa se daba mbeka era na numa mena mbiu na tubutu bakela bni matintu seng ni walenga na tubutu bakela bulip na kana sanga me bodru mera me baka wasatu kuna uchi esatsi kuna na tubutu bni matintu somba kana torong yang ko mebe na tubutu bako sala ba kita kana mbos fakor kana mbos ni sana se na mbos ni tikina ngona kana sangenga me banga ngatataki se na kana baku kota kita le kwa na ntomo muni watanga na lini punua ko sangol me benum ni turang ni koro patake na mati ni tikina se na vir na tiko me na tubu ni matintu ya kana me banga ngatak ngani me tukun tala iyo ko tala ngana nor na numa sendo tala ngon salero ni tuku bata iyo na kana me banga ngatak ngani me bebe buki ke bona matintu me rani buki ke na matintu me reda se ngona ngangan rinti na me nongo me wakatu kana ni sengni kito sangata na matintu me kito sanga me kito le duplicate kan orto tagadak me kito me buki ngana nor tagadak
Naka, ila boleh besar turang nita na bibon tita. Kim ro bibio kani do tal mandara ving wala kaleka. Nimberi na tos tari tikuna vital no ena ngono boro ta kinandanga una ni Vaki Keli and Radio Fiji wana ndo mwibiti kina FBC TV. Sariti ko na vital noa en ngono boro te kongo nanda ngono tiku ni Vaki Keli en Radio Fiji wana ndo mwibiti kina FBC TV. Kim ro bibio kani kami tiku na nomondro ital no kero ni Vakuri sartal mandanga en ngono ngo. Naka wale butoranga nita. Ona tomane tinga na puno tu me dapat okina. En obu kini ni tu PFM project. Kita plata kana funding lakmena ni tu song na spesifika se na kita warungkina na piango se na Pacific Island Association of Incho na tikuna beksau tikitu sulbikit labikit ndone labule lesar. Meto ya butakina ni tu project. Nangona sama ni laku na tu vaka me vakante kala todok ni me viso ke deni tu betu nangona lagu mikina na COVID-19. May kitu staff tanga kina balile na tongtongai na lomni nitu bol kitu mani viso takna nitu program me savanga take mandanga ni labongo na kena sangai mena lure manda se era karabati ko bata bana nonra bulan bisinga na lini bonua ni ado mena langango kala ni singin do bekenda na mak bunga bekenda seng to bekenda na be kamera ninta tikubul ngakini vali me bunga sarbe bekenda na lini bonua me yali kina nonda tak kapaka kina libu na business aro me song kan dono makatel tenga na lockdown na kena me mbiu na lockdown me lotok betia me le lockdown talangai suba no lo mani ngona kito lok duru mikena kango satu ne labu ya satu ne tuba esa singro ne bamure ne tuba kito ambitani ano bukni ni COVID-19 mani kito biso tak ne tuba me kito sabing kar mendanga no lo mani wasosial loma ano lo mani ana lom ni bono ni ketu daga kana me ketu ka kuni bosu kina lo ni matintu in sate kuna law ni COVID-19 restriction ani tu pingarabi me wabu kita nga na lom ni ka ketu bi buktala na matintu na kana ba ko ni tuku ndono biar na lo ni bono ya mani woti na ni tu bandindi ke ni woti rona madao ketu kuneke na ni tu seve ketu waktu kata ko me livelihood survey ketu nge me connect na ni ngole ni me dengo na kakedengo enda ngole li ustale kenda kina nonda itu makau siana bika enda ndo no numu tu senda okata wakituki me nonda mbula sautu ketu me bataka kina na ketu lomni ni to bakikeli ketu lesu kina na bola ni ndoni bola ni ndonu bukoratu semi silvakula ketu kuneke na ni ndona concept evang tako kona sautu concept ketu kuneke ni sautu concept sange kina na lele sar kina na kana nonda bakarare bikino bulo bakela ya sarga na buno enda malile kina na ngona me song ke kina na bekango ntongo letal non tu bi song na nondo biokani ka bungo na ngona santa barare vali wena na market ni bibuli na store supermarket raro na buli yun may song na kita kango enda ngoli lius taliki wasa enda ngoli lius taliki vekau tumtalaki na titi klanin de klam na kana urban farming na lo mani vida no bula saut ye sabala kanin do titi ke dan ti kongo na vekor lili wa seng tunindo vai li mana lo mani project ka kito sanga me banda berke na neto program po na kana sanga me tus toroi da kita lese tarai da ke me vena buno kita ya dikene baksa tina neto program namba kingo oklan yo saba medalo tina neto da kabuli kana neto tori tukutuka buket na lin buno na labiti menonra tubutu kena matin tu ya wakat tenga lom ni program ngo na bolo bakila ni matin tu kena nonra baka longkang se baku kota gitu kuna lin buno merekila na non rita mlatani
nyo ira nga era bagilaw tak na matintu. Sena along the line that public funds is people's fund. Sena labo ni matintu non de labo na tamatalayan da tamsaka na ndeti ko nandel ni bonongo. Kwa mani ni tu begitu aku tahu begitu kan mani bidana sa meda betingo dona lesu ni sala ni sa vola betingo ni mai songo na budget submission sakito bada barmai na divisional level sakito sangat tinggo na national level bidana ultang lele buka kito rede ting mai kina kasala patati ko na nito bandindi ka kito mai da ka nambek saute Indo anak na sangai metore da kena nonda na bibuki kina beka kitu waktu kana social net or social flow support ngana nonro kitu ko ira bakale era tiko na tonda kini matintu se na tiko era tiko na informal settlement se informal sector ka waktu kena sebab pertanya the most vulnerable. Itu karena vulnerable, itu karena most vulnerable. Kona bebu keme bakana bebu keme bertanya social fair, baka kena sone bebu ke lak tunggu verna ngone bully. Kakitu kerete ngapa nama tintu nak kena tureda kena bebu ke na tambana ya. Belatan niru kikina, tamsa kan niru na tamata. Itu era tiko na tundok ni na tonda kuni ni vulnerability sana nakan nonda wasir mena nondi tiku ndo taltinga na kakiture da na vivu kina matintu me dak na bek saut kitu bam nak tak bali na bek ka tak na matintu kakitu kune be ira bakatingu mai dakaka na bal dakaka erangole kina FNPF blataya na bunongole kina na vivu kina matintu singano ira kede ya Endo talan kakitu ngere dan ilebu bir netu lewe ni microfinance unit ko era so musula butiku begitu era sengen ira taka no lomeni bol bola era baka market tinga era baka bisnis lalai wirong go sengen non FNPF sengen na bibu ke me abanguli bir kakitu kereti kinan inge kitu ngere dan ni maina netu banidi ke sibe bitu 50% era marama wira era tiko na tonda kuni ni taka ketu kareti kena matintu siana kiana lore na bibu kena bitukuni bira reti kuna tunda kuni idaka siana informal sector ena buki non rubuki ena ngona langa enta stawa tikongo ndo taltinga na kaketu rena mai na netu bibu kena tambana ni ena ngona ni bibu kataki bibu ka satu kunoti netu daka na lomni community ertu daka na netu di courses na netu bitu tiko ertu daka netu di courses Nona kartu kota tak main na kiana sangai me baku kota kena bitu kuni sana kiana bake yau tak kena non raving karabi. Sangai ni balatan ni raving kata na yau, balatan na kiana ngandrebi me bakat tolo taki na tak kena bi bakat taki. Ana kiana buketi ko ngani tu na matin tu satu balak itu. Yang ai bita na ultang liliu kakitu ngarabati ko kakitu redeti ko na bita na madas hawiti. Naka na boleh besar kimro na nanda bulangi na ibu madal dari binaka benendo tel madal dingu legalek ni berni nang ibu ada bari tu na bital no en ngono boroti ko ngo nanda ngono ti ko ni baki keli en Radio Fiji 1 to moibiti kay na FBC TV. Wati ni waswasi ni nonda vital noa ena nonda ngone ni baki keli ena Radio Fiji 1 ndo moibiti ke na FBC TV. Kemudian na turanga marama biokani kero ni ndotal mandana tuku ni bibandi takbir no kandar la borong tong mai bombimbi ke bakai tuku taleso ni tuku ndron na biya pamata tatakan buku ni bingarabi ni Fiji Council of Social Services. Pena kembali bonita. Wambut ni kerus apa mata sartu me bang balabu na nito program na ngono nganggo na tapi bandita kinga na weekend na lini bunua enta barong itu kumai kapag kena bikin ni sar tiko
Na nito bengarai beseng ni bakwa indona tamata sindona song-song. Kia kai ko register sesenga endolo tu na katumba muni na betar begitu. Na bukungan ni PFM tikongo dona programa berto na UNDP kakiturun bibu kita laki na bikim ni song-song ni bina kata na bibu ki pakai labo. Karena kia na sangembe ka sona nomini tubu-tubaka na nomini activity back sa nomini project na nomini tiko-tiko itiko na tubu-tuba pakai labo na lomini UNDP sa na small grant ka edo basar tiko na tinaundolu na labo ni Amerika. Sana biaro tatok na rosong vulundol sanda tatok na labo naka. Karena ni bibu kikina bikenda na kia na sangembe na bakit titingan na public finance management sana tubu-tuba kanila matintu. Bang buta sana bia kena ingem-ingem ngame vio kia bakau ninge vina kate vida na tuk-tuk membala tonggo ninge rani ready kito na bola mata na Fiji Council of Social Services bracket FCOS ninge rani vitar taranga me vikito serani ni nangai bola-bola me vikito na email na fcosresearch@gmail.com. Pinapalevu job. Pinapalevu matagali ingim-ingim taltingan ni leni no kina kabini ko kiro na pa bini bina ketik kina balevu na buku nangan maramanan direct ni Fiji Council of Social Services kata laki na bona na turangan ilu ni matambosi ni Fiji Council of Social Services kiro to na kina matambosi dedere sakali buti kana pa bini bina ka bir na di kosze ba ka ba madalo tikina meda ki matangali ortona leni di cosas wirtal tinga kino vertona wekangu pola kasar mena kasala kame kandavu ando posoti usar au babini binak tal ngabirto non roto mai dolangele tiko ena buku ni tabile buku tingo matanta merangkara bikin leni bunwa kale una babini binak bir kena leni di kos lami norto ta kabitingo na bibakani bakata laki na bidana tikbuni buli ni ambaki ngorto ta kabitima na bibakani bir na ngoni buli kalim na babin binak birato wakata laki na bir nando ni lingin ni bingarabi may lami lingin ni bingarabi na subud di kos na sino wakata laki na birato nang garabi tiko na tulnesan na sana baturango telebu na sana baturango reo wakata laki na sana baturango na itasiri birato manesa sabakara bambot ni bida sana langa tumbu kos lebu terir to tiko sakali bukin na babin binak birato non roto tola tanggal ngalu tiko na ibu ni bingarabi apakata laki na berto may na buliku may na buno da kauni tambua apakata laki na berto may do matelebu apakata laki na berto na wekanda to may natulnesa na may buno lebu no wase loma babin binabalebu berto may nananu may obalau non roto sa lewa na tiyo may na dikos pakata laki na berto may na sana baturang kantabu dikos na kasaleka sakali bitiki na babin binaka tala balebu irkede na era mbota balitu ya ni way manurod wale berkali na babin binaka non ra biba ambo titiku bana songo dona songo tondo kuni matinitu sangkasin duan nongo sakali bitiki na babin binaka berto bakata laki na biirkede na song tonto ko ni matini tuwer tiko talangay non do no kwara lewe na taltinga na Fiji Council of Social Services sakali bitiki na ba kami binaka birto to na Catholic Women's League sakali bitiki na ba binaka birto bakata laki na biirkede talike kiro sangam ni kiro dabuta na singale buni ko sakali bitiko na ba binaka kali bitiko na kena loma soli nanon rasuli tiko nanon ralingi ni bingkarai bakata laki na nangona lenga tumpu kos ndono makatikongo mentande tiko ngakina na bakambotai matangali Binaka kimrona biokan keso ya rongo tiko mena vital nongo isimbera bangandua ni resikovi se rarongo ndua ni tukutuku ni bikan rusa mitalo toka na nondangona ni vital nongo kerni ketiko ndona na bari telefoni se ngoni saladaba era merna vitar tereni kina no mundo bali bola ngoni sala round dua era merna vitar tereni kina binabale matagal baka sabaka rita ko timay da kina nambani telefoni tol na diwa vitu ono sei bawalu sena tol na diwa 2252 baka talaki na naibola mata baka sabaka barita katika ocho
na ibola mata na Fiji Council of Social Services around ni rangai bola tik nga maikina membeleta na sona bibuke si sombe kan rola matartaru retik membeleta na program ni kuwa bambo temer na gebale lefti nga maikina tikna. Naka na wale besar bawa bilang kata itu kuna nomor itu kuna turang marama biokani en nanda sama yang bulungo itu kuna kandaran dobot to mena nandang nunggo sabo bilang kata itu kuna nomor dinggo mati kuna besureti mon rau mai bulang itu kuna ngon na baro tikunggo bina wale besar na bidingomi bina wale bikim ni kandan na dobot to mai na nandang ni bakikeli en Radio Fiji 1 ando mo ibiti kina FBC TV na kamu ni butumbua ni kalungat sakit.